Kei te kōkiri whakamua te rangahau kōhuru a te manatū Pirihimana, whaimuri ho i te matenga o tētahi pēpi i Whanganui. No te rā pare i tērā wiki a Hinekawa Tōpia e rua marama noi honei ōna tau i mate ai. He ai ki te mātanga tū pāpaku nā ngā wharanga ki tōna upoko i mate ai ia. Kei Jasmine Pearson, tēnei pūrongo. Kei te tangi te ngākau o tēnei kuia no te awa o Whanganui. I'm saddened because to me, so much has happened in our country, right around the rohe, with our mokopunas. He whanaunga a Geraldine Taurerewa ki te koraua o ngā pēpi tokotoru. I just want this all to stop. I just want us to do something for our children. I te ahi o te rāpare, ka mauria mai ngā pēpi tokotoru ki tēnei hōhipera. Nā whai anō ka kitea, kua tū ki nohia. Ka tahi ka tīmata te tirohanga a ngā Pirihimana. At the moment we're putting together background inquiries so that we can follow the movements of the triplets basically since their birth until Thursday. E rua ngā kāinga kua ātatirohia e ngā Pirihimana, ko te kāinga o te pāpā o ngā tokotoru tētahi, me te kāinga o te whāia kai tēnei tiriti e noho ana. Tūmeke ana ngā kainoho, tangi hohotu ana te hāpuri mo te pēpi. Horere te tangata i te rongo, pēra te āhua. Engari tēnei wā kei te pauriro atu. Kei te pokapū o te hapuri o ngā tokotoru ko te kohanga reo o te hēti. Kua toru te kautau tēnei kuia e noho ana. E hara tēnei i te wā tuatahi kua kitea e ia i ngā mahi tūkino tamariki. Pauri tō te tangata ākoa kōwai mō a tātou mokopuna. Koe neke tā tātou, kia pai te teki a tātou pēpi. It's affecting all us Māoris in New Zealand. We got to do something. It's early days in the inquiry and we've got to establish exactly what's happened to Hinekawa before we even decide whether there is someone that's responsible for this. I nehua te pēpi inanahi ki konei ki te urupā o rātana. Heoi, kōwai ka mōhio mena ka whiua tētahi tangata e te ture mo tana kōhuru. Engari, kei te kōkiri tonu te tirohanga a ngā Pirihimana. Jasmine Pearson, Te Karere.